Relaasinoonni ayyaana ataanoon keessa Sidaamu televezyiinii barruu odoo haadneshin qoomuu odoo teledoo hamaloo qurrisote ledoon kekeeshe. Lame kuminnato naashoolee maaroota dirinni Sidaamu dagoomuu qoqqowoo miinjuu poolitikunna dagoomittetenni galoo gobbate qoqqowwaa ledoo heewisa maanchoo assate loonsanita qoqqowu pirezidaantichi Kalaaddesti Ledamohu egensiisi. Qoqqowu pirezidaantichi Kalaaddesti Ledamohu Sidaamunna wo'mante qoqqowu dagara hawalleellishine yitanno sokkano saayisino. Saayihu lame kuminnato naasase maaroota dirii daanchurino bushurino xaadino diro ikkasi xawisinohu pirezidaantichu ikkollana kayinni gobbate mootimmaa kaajjado ikkasenni miti mubbanna xiiwo tayinse techora iillinoonnita coyirino. Lame kuminnato naashoolee maaroota diroo Sidaamu qoqqoo miinjunni dagoomittetenni poolitikunni hattono woloota handaarranni qaddo assate beellammanni hanna saidiro leeltino jawaata gumulshwa kaajjinshe suunfannino yiino. Ayyaana ayirrinsanni yannarano babbaxxitino korkaatinni qaensanni darantinonna hoongunninna hawaxamatenni ganantinore kaa'latenni ayyaanu gutoomu hagiirre ikkanno gede assa agarantanno yino qoqqowu pirezidaantichi. Sidaamu mittimma kaajjishatenni techo la'neemmo qeellera iillinoommo yinohu pirezidaantichu tenne sufsiisatenna qooxeessu ga'labbo seekkine agara hasiissannotano huwachishino. Odoo loosinke minimiili Yoosef Allaarohunnite. Konni xawishshiha wo'ma qaale odoote gedensaanni ki'ne widira iillinsheemmohaati ikkannohu wole odoo widira sa'e. Sidaamu giddo uurrinsoonni latishshaame seeftineete pirogiraame gumulshu hayyo woyyeessate loonsannita xawinsi. Saihu shoole doyichonni mitto xibbenna shoyilla kume aliidi dagoomu bisubba horaameeyye assinoonniha ikkanna ontikki doyicho pirogiraame hanafsiisate waraddatenna qochummate hajala annonsa bissa ledo millimmote battala harinsoonni tashaaletunni shuura tittirote odoonosi. Sidaami qoqqowi giddo latishshaame seeftineete hanafantunku hammata mitimma dagoomu bisubbaha sagalete wowe buuxisisate widoonni loossanni keeshtinota xawisinohu qoqqowoho antichu pirezidentichinna rosu biiro sooreessi Kalaa Beyyene Baraasihu ikkollana kayinni tini seeftineetete pirogiraame uurritino mixo garinni herrengiro hasi'nanni gumi borreessaminokkita coyirino. Kuri qarrubba tiratenni dagoomunnita sagalete wowe buuxisisatenna dagoomitte qarra tirate deerru deerrunkunni afantanno massagaano noonsata jawaa yeggo fula agartanno yino. Latishshaame seeftineete ikkase gede mitullate ka'eentinni buximate giddoo fulaa gedeno kaa'lo assitiyote. Addi addiya dagoomittete qarra, addi addiya miinju qarra, baadiyyete olluuwankera hattono quchummate tirtae daggeyo pirogiraameetitin. Horonsira hasiissaanke geeshsha horonsi'noommo tenne pirogiraame yinumma ikkiro kayinni huluullisaari loworin. Filate iimano mommoddo buxichi heereennanni woyyeyoha afiraamo ikkiyoha babbaxxitiyo doogoye xaande ka'neentinni fillay gari coye buxichiraati dayinohu dureeyyi angay gante ka'neentinni adhitawo gari tenne baala gatisate kayinni massagote qeechi jawa. Seeftineetete pirogiraame buxicho horonsiraano assitannota ikkitanna diru dirunkunni woyyimma leeltanni nooha ikkirono buxane filate loosu gumulshinna amadantino hajubba aana mitimma leeltanno. Tenneno tirate loonsanni yino qoqqowu giwirinnu biiro sooreessi Kalaa Mesfiin Qarrewu. Shoolente doyicho sayinsummo yannara lowo manni tenne pirogiraame latishshaame seeftineetete pirogiraameno maassame fulate dandiyo ikkado qaenna mineno kalaqirara dandiyota la'ate dandiinoy togo assinummoro nafa babbaxxiyo qarri nootaati la'nayihu hasiisawokki manni e'annota hasiisiyo manni kayinni gobbaanni gatawotaati la'noonnihu konnira umi doyichonni layinki doyicho woyyaabbiyote layinki doyicho sayikki doyicho woyyaabbiyote sayikki doyichonni shoolkiti woyyaabbiyota nafa ikkituro sae mommoddo nootaati leeltawo. Sa'u shoole dirrara xibbenna shoyilloo kume honse xibbaleenni ikkitanno manna tenne pirogiraamenni horonsiraano assinoonni yiinohu qoqqowu danote yaaddo gargarooshi komishinerichi Kalaa Aberri Viilihu ontikki doyichonnino assinoonni xiinxallonni tonaalamu kumi aliidi manna lende horonsiraano assinannita coyirino. Kunne albaanni babbaxxitino danora waamanna harancho yanna kaa'lo assinanna heeshshonsa woyyeessira hoogatenni kainoonni
rumuxxitino buxima giddo keeshshino daafira konne manna hakko qarrinni hegerera fushsha hasiissaa yinanni tenne programme gobbate deerrinni qixxeessine ka'ne looso akataatinohu xaphooma qoqqowinke deerrinni xibbunna shoyillu kumi honsu xibbi tonaa honsu manni tenne programme giddo horaameeyye ikke leellawo akataatinohu tonaa lamenka ganadiru giddo horaameeyye ikkino lemiina sase kume manna ikkanna gatinohu xibbunna tonaa lama lukkumi sasu xibbi settayina ontu manni yaw dirunni lee agananna dagate latishshu looso loose kae horaameeyye akka akataatinohu ontikki dooyicho jammarreemmote programme tini no lemoonte woraddara tonaa lamu kumi lamu xibbinna shoollu manni lexxa gadeeti ingidih assinoonnihu amma manno woxi hafanfarre gatisatenna fulote hayyo hattono tenne programmenni hanqafamino dagoomi horo agarsiisate hayyo woyyeessate aana hala'lado looso loonsoonnita qoqqowu faayinaansete biiro sooreessi kalaa araarso garremuhu buuxisino qarrise maati danchummase maati taata kennu gedenoonni ontikki tara kayinni lowo badooshshi abbinoyi badooshshu giddo manna fillayi gara mannu filameehu ደግሞ tenne horaameessa ikke kae bash horaameessa ikke giraajuweete assawo woynim matte programme agure fulaawu yinayri mommoddo afriyo lowo qarra afriyo dooraawano qarruno dooramaa mannirano qarruno hakko buximate heerate halchono daafo hattino gattaa hayyo tirtiyote xatini ontikkiti qarru barrene amandaa jiro dhakay umose dandiite programme qarru kalaqamikkinni balanxe ka'ne de'ammikkinni amandaa hayyono amandoy anga dhaawoteno hafanfarreno mannu woxe aanno woteno mite mawaacote ispoortetene marichirene wona qarramootene abbinoy ama shetootene abbinoy hakkunni cilliqinshe mitore tonne tona onte lemo birra haara omisi lowo geeshsha hindiiddote federaale mangiste aste xiinxallo astu gedenoonni ta sisteme bankewa higgeyo mannu bankete wodhaya gudise fushshirate amanyotino deerawo qoxxophara dandaanno akko giddonni amanyotu beeqqaano mereerini mitu sidaamu televizyinera uyitino hedonni tini programme woraddansara batinye daga horonsiraano assitinotanna addi dagoomu qarrubba tirtinota kulte antetenni loonsanni loosirano mitiimma fille fushshinoonnite aana laotunge loonsannita coyidhino dancha looso loonsohu loosono alba loonsi giddo batinye mitiimmubano atte mitiimba giddo exa endoeti woyim tenne ontikki dochura woyyeessate ansoeti mitte qaranna bayrite akte daggaati konne albaani kuni manni woxe adhanno angaati wona buximate fulte ka'eentinni afidheyo birra raguyi horonsidhe ka'eentinni buxima fulte umonsa dandiite woleyono ikkitaa yine hendayti seeda yanna buximate fultukkinni keeshtaa gede korkaata ikkeyo garaati no illachawite loosaahu umihunni buxicho ima irko assate layinkiti dagoomittete hajo ima ispeeshaalii kun rosu ima shumate mine loosiisa xeenu taqaama ima wayi iliyokkiwa babbaxxitoo sekterra mittimmaa madde loosawo zarfe ikkate ka'noonni tini programme lowo illachaati dagate ilaani kaa'litenna loosayi daggehu xa'na hee'noyi istirateeji ontikki feezara buxichira akkawuntesi eenna akkawuntesi baankete adhe fushshawo injooti kalanqa hee'nohu coobbano qalaaxaffawo yitawo gareeti ninkeno la'noommo seeru gobbaanni uduunne kuusate waagu lexxo kalaqatenni geexaanote heeshsho aana jawa mitiimma kalaqqanno daddalaano baalunku halame agara hasiissannota hawaasi quchumi gashshooti egensiisi quchumu gashshooti daddalaanote ledo yannate hajo aana hasaawa assino akaalu xilahun quchumu gashshootira afantanno babbaxitino daddalu handaarinni bobbakkino xuxxulu daddalaanonna jissu daddalaano ledo uduunnu waagi lexxo seeru gobbaanni uduunne kuusse dikko hembeelsitanno daddalaano gargarate halame loosate aana illacha assino hasaawa assinoonni daddalaanono mitiimma tirate halamme loonseemmo gashshootuno irkisanna harunso hasiissanno yitanno hedo kaessino የኑሮ ውድነት ጉዳይ ብዙዎቹ የምናገሩት ነገር ነው ዛሬ ዋጋው 5 ብር ነገ 10 ብር ተነገራ 15 እያለ ይሄዳል ለምን ታደርጋለህ የሚል አካል ያለ አይመስልም በዚህ ምክንያት ኑሮ ውድነት ህዝቡን አበሳጭቷል ህዝብ እያለቀሰ ነው ያለው ይሄን ስራ እንዴት ነው የምንፈታው በጋራ ነው የምንፈታው ከተማ አስተዳደሩና ነጋዴው ማህበረሰብ በቅንጅት ካልሰራ በስተቀር ውጤታማ ሊሆን አንችልም ስለዚህ መተላለፎች ነበሩብንና እነዛን መተላለፎችን አውቀን ቀርፈናቸው ወደ
ልማቱ ወደ ትግበራው ብንገባ ውጤታማ እንሆናለን የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ለኔ አብረን እንስራ፣ ህዝባችን ደግሞ እናገልግል። አሁን ሁሉም ከንግዱ ዓላማ ሊወጣበት የተዘጋጀበት ሁኔታ አለ። ለምን 100 ኩንታል ጤፍ ስንት ብር ነው? 500 ሺህ ብር። 200 ኩንታል ጤፍ መያዝ የሚችል 1 ሚሊዮን ካለው 1 ሚሊዮኑን መሰብሰብ ይችላል ወይ? ነጋዴው ሰማን ነው፣ እያያችሁ ነው። ስቶክ መያዝ የሚችል አቅም ያለ ሰው ነጋዴ አለ ወይ? እናንተ ያዘጋጃችሁት ዘመናዊ መጋዘን ቦታ የሰጣችሁት ለዚህ ነጋዴ አለ ወይ? አስቡበት። ምክንያቱም እኛ እያመጣን ያለነው ከሌላ ክልል ነው። ከክልል ተቋርጦ ሲወጣ ክልሉ መንግስት ምን ያደርጋል? ብሎክ ያደርግና ለራሱ ዩኒየን ያስገባል። ወደዚህ ለማምጣት እኛ በጣም ይከብደን ሁኔታ አለና አሁን ለማጠቃለል ጥሪ እንዳረጋችሁ በየወሩ ችግራችን እያያችሁ ከና አንድ ጎን ላይ ሆነን አሁን ለምሳሌ እኛ ሙሉ ፍቃደኛ ነኝ። አሁን አነሰ ቢባል እኔ መጋዘን ላይ ቢያንስ 12000 የመያዝ የሚችል ቦታ አለኝ። ግን 12000 ኩንታል ከየት አባት ያመጣለሁ? መንግስት እጅ ቢኖር ነፃ አገልግሎት ቢሰጥ ለህዝቡ ደስ ይለኝ። ምክንያቱም ችግር ላይ ነን ያለነው አሁን መቋቋም ያልቻለንም ራሳችን Gochumunni daddalunna dikkote latishshi biddishshi sooressi kalaa hayilu yetterihu batinyu xuxxulu daddalinni bobbakkino daddalaano hasiissannokki tirfe afirate honqooqichimmate ikkitonni geexaanote heeshsho aana mitiimma kalaqqanni noota xawisno. Lame xibbenna sase shiimmaadu xuxxulu daddalaano seeru gobbaanni loossannori aana qaafo adhinoonniye konne kaajishe sufate busha assitannori aana mashalaqqe aatenni qansichimmate qeecha'ne fulleenu. እንዴት ከአንድ ሊትር ዘይት አንድ ቸርቻሪ ነጋዴ እንዴት ከ5 እና ከ4 ብር ሊያተርፍ ያስባል? በደንብ አስቡ። መረጃ ስላለን ቁጥሩ ሰፋ ያለ ቸርቻሪ ነጋዴ በዚህ አሰራር ተከትለን የወሰናቸው እርምጃዎች አሉ። ከ203 በላይ አምራቹ ላይ የሚሰራው ስራ ሊኖር ይችላል። የተመረተውን አምጣችሁ የቸረቸራችሁ ነው። እሱ ላይ ግን ማግኘት ያለባችሁን ትርፍ ብቻ ነው ማሰብ ያለባችሁ እንጂ በዚህ ሰዓት ሸማቹ እንዲጎዳ የግል ጥቅም ብቻ በማሳደድ የሚሄድ ጥቂት ነጋዴዎች እንዳሉ መታወቅ አለበት እንጂ ሁሉም ስርዓት ብቻ እየተከተለ ይሄድ ነው ማለት አይቻልም። ጤናማው ነጋዴ የህብረተሰብ አካል ነው፣ የህብረተሰብ ደጋፊ ነው። ስለዚህ ጤናማው ነጋዴ ቅድም የምታነሱትን ድጋፎች በሙሉ መንግስት ማድረግ ያለበትን ድጋፍ ለጤናማው ነጋዴ ስርዓት ተከትሎ ለሚሄድ ነጋዴ እናበረታታለን። ይሄ የዋጋ ጉዳዮችን ሬጉሌት ያደርግልናል። ለእናንተ ብቻ ብለን ሳይሆን ለህዝብ ብለን ነው ይሄን የምናደርገው ማለት ነው። ይሄን ስናደርግ እናንተ ከኛ ጎን መቆም ያለባችሁ ለራሳችሁም ስትሉ ነው። ከስርዓት ውጪ የሚሰራውን ነጋዴ ጥቆማ መስጠት ያስፈልጋል። Xaleeltanno waaqulleexxo ittisate loosira geexaanote maamarra uduunne shiqishshanno gede irko assinoonnitano huwachishino. Quchumunnihu aantichu kantiibi kaa'laanchu Profeesar Tsaggaye Tukehu seerunni loosatenni gobbate lophora uminsa qeecha fultanno daddalaano noo bikkinni seeru gobbaanni millissanno daddalaano aana wodho ayirrisiisate qaafo adha hananfoommo yem gobba wole mitiimma giddo heedheenna qansuuti heeshsho aana ledote duhano ledate loossannori gobba hunate ikkito ikkitinno anfe qorophanna gobbate noonke baxilleno leellisha hasiissanno. Konnira baalunku halamme loonse mitiimma tirate loosa gartannonke tanno sokka saysno. ሁላችንም ተባብረን ስርዓትን እናስገባ ወይም በስርዓት እንዲነግዱ የማድረግ ኃላፊነት አለብን፣ ግዴታ አለብን። ለዚህ የዛሬው መድረክ ዓላማ ሁላችንም ተባብረን ተጋግዘን ሀገራችን ከዚህ ከገባችበት እንድትወጣ ኃላፊነታችንን በአግባቡ መውጣት አለብን። ከተማ አስተዳደሩ ኃላፊነት ይወጣል፣ ነጋዴውም ኃላፊነቱን በአግባቡ መውጣት አለበት የሚለው በደንብ መውሰድ አለብን። ስለዚህ የእናንተ ኃላፊነት ብዙ ነው። ህግ ማስከበር፣ ህግ ማክበር፣ መረጃ ለህብረተሰቡ መስጠት፣ በፍትሃዊ መንገድ ነግደው ማትረፍ የሁሉ ከእናንተ የሚጠበቅ